Ćao! Šta imam? Kako mi je drago što te čujem. Moram da ti kažem da je moja odluka da studiram na univerzitetu u Mariboru bila ispravna. Maribor je grad koji diše, pulsira i živi. Dan započnem sa kafom u jednom od mnogih gradskih kafića, a zatim odem na predavanja. Uslovi studiranja su stvarno odlični. Profesori su puni znanja koja dele sa nama u moderno opremljenim slušaonicama i laboratorijama. Svoje studiranje možeš da menjaš i proširuješ van nastavnim aktivnostima iz različitih oblasti koje ti donose dodatne poene, kao i nezaboravnim studentskim razmenama što je stvarno sjajno. Znaš i sama da sam ljubitelj dobre muzike, a Maribor je pravi grad za istraživanje različitih muzičkih žanrova na brojnim koncertima i višednevnim festivalima. Dođi i sama saznaj kako je studirati na univerzitetu u Mariboru.